أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من يهتدى به في عبادة ربه عز وجل، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى ففي ذلك فليتنافس المتنافسون، واعلموا أن الصلوات المكتوبة واجبة على المسلم البالغ الحر والعبد والمقيم والمسافر والسقيم والسليم، على مراعاة أحوالهم في الفقه الإسلامي. فالإنسان المسلم قد تفوته هذه الصلوات تهاونا بها أو انشغالا عنها، أو في حالة المرض أو السفر، أو في حال النزغات الشبابية، فيصعب عليه تدارك ما فاتته من الصلوات المفروضة. عباد الله، إن من سعة الإسلام على أهله أن فتح أبواب التدارك في جميع العبادات، فقد دفعهم وهردهم أن يتداركوا قبل فوات الأوان بصلاة النوافل فيما انتقص منهم من الصلوات المكتوبة لحال من الأعمال المذكورة سابقا، لأن النوافل تجبر نقص الفوائد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لأبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. يتي الله سبحانه وتعالى أولو الله متوي هم هندي يتي هم وديكو يتيري de yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala e dow nemaji ɗi o nemini e hoore meɗen ɗi suttiɗen, andituɗen e ɗi yejjituɗen. oɗo Allah subhanahu wa ta'ala yamirɗo en e dow ala reweteɗo e goonga, nafa kañum rewɗo on, lorra accuɗo mo rewali siwana Allah subhanahu wa ta'ala. ko o gooto e tagugol en jeeya en toppito fiyakuji meɗen ɗin. miɗo seedo nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, oɗo ko jiyaɗo makko, ko nulaɗo makko mo suɓi o nuli e meɗen. no toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo o juulo e nelaɗo e ɓeygure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala jaɓɓuɗo jokki pewal maɓɓe ngal haddal ngal daro. jiyaɓe Allah, miɗo wasiyo hoore an, wasiyo goto kala e moɗon, hulgol Allah subhanahu wa ta'ala. hulgol Allah ngol ko ɗum ɗo yimɓe ɓen haani adondirde e muɗum, ko ɗum ɓe haani ɓurodirde e muɗum. ko waɗi kala ko neɗɗo on ɓurma, so ɓuralima kulol Allah haray o ɓuralima. kala ko ɓurɗa neɗɗo, sa ɓuralima kulol Allah haray a ɓurama. idan tigi tigi bani adama on, teddungal makko ngal, valeur makko on ko embere kulol Allah makko ngol. Allah subhanahu wa ta'ala ko konti neɗɗo on ko embere makko kulol Allah ngol, wona dambe makko ɗe, wona gandal makko ngal, wona laamu makko ngun, wona jawdi makko ndin. si a heɓi ɗiɗo fof a heɓali kulol Allah, wona a tedduɗo ka Allah. si a faɗi ɗiɗo fof a heɓi kulol Allah, ko on tedduɗon ka Allah. inna akramakum indallahi atqakum. ko ɓuri teddude e mum fof ko Allah, ko ɓurɗo hulde Allah o. idan miɗo wasiyo goto kala e meɗen etagol hula Allah subhanahu wa ta'ala. anden haray no jeeya e majje ɗeɗo julɗe farlaɗe 5. ɗeɗo Allah subhanahu wa ta'ala fawiɗe e hoore meɗen wono andirɗen noon. hiɗe fawi kala neɗɗo julɗo hellifaɗo, woni ko o dimo selli, woni himo nawni.
nde ɗo julde se en daari e yamiroje ɗe yamiraɗen en fof ko tawata kon neɗɗo on ittitanaka hay hunde e nder muɗum wona fewndo guere wona fewndo nawnare wona fewndo hay fus ko nde ɗo julde. amma dewe heddiɗe ɗen e nder tugal islamu ɗen jowi si neɗɗo o seedike wondema ala reweteɗo si wona Allah ka konngol makko e ka kuuɗe o seedike muhammadu ko nulaaɗo Allah ka konngol makko e ka kuuɗe ko hikki ɗon ko nde ɗo julde zakka e hajju e korka no ara tuma goo hara no newnana neɗɗo on ma hara fawaki mo. amma nde ɗo julde si neɗɗo o wona julɗo ko ma o ñinna julde nden. Allah subhanahu wa ta'ala o farli e dow min juulugol ɗeɗo julɗe o rerɗini e ɗum kadi o tentini fi muɗum haray fiqhul islami on no holli gooto kala e alhaali mo woni on ko honno tottita nde ɗo julde. fiqhul islami on no holli neɗɗo jooɗiɗo on ko honno o juulirta, neɗɗo wonɗo e hoore laawol on ko honno o juulirta, neɗɗo nawnuɗo on ko honno o juulirta, marɗo nganto ko honno o juulirta, kono hay e gooto newnanaka accugol nde ɗo julde. haray nde ɗo julde tuma goo nde wonno haray seytane himo mari doole, himo wurto e hoore yimɓe goo o waɗa ɓe welsindo e nde ɗo julde, imma ɓe accande few ma ɓe accande tuma goo ma ɓe waɗande hara wana fewndo mayre ma ɓe waɗande hara naano nde waɗirte noon. ɗum ɗo no ara heɓude nde tawno no yurmede Allah nden subhanahu wa ta'ala no yaaji himo faala ye en male ko ɗum waɗi haray o addani en laawol ngol waawete rewde fii ye en toppito fii nde ɗo julde hara gooto kala e meɗen heɓo yaali ninse yawmal qiyama. haray ko immorde e yaajende o ɗɓitaade si tawi woni neɗɗo o wonino ko o julɗo o wi'i kono himo welsinde nde ɗo julde ñande o ñinnoy julde nden haray ko honno o watta. ɗen andi haray hakkunde karamo koɓe ɓen hiɓe yahi laawi ɗiɗi, neɗɗo mo juulata ko julɗo ka hina o julɗo. sen daarima ko nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam bayna arrajuli wal kufri tarku sola, en wi'ay neɗɗo mo juulata hayso mo wiide ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah ma dama o juulata haala ko kefeero. kono se en daariri yiitere goo kadi oɗo hiwar mo imamu sabaki addi hakkunde imamu shafa'i e imamu ahmad rahimahumallah fi oɗo neɗɗo mo juulata. imamu shafa'i kanko o wi wondema si neɗɗo o wi ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah o welsindike e juulugol ngol ko julɗo accuɗo julde. imamu ahmad wi ko kefeero, mo juulata ko kefeero. ɓe wanno hiwaro hakkude maɓɓe na ɗum himmi en ko fii en andu ko wonɗen e wolde kon no faamiren. imamu shafawi ahmad wiiɗa mo juulata ko kefeero hayso mo wiide ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, imamu ahmad wi hi ko kefeero. o wi joni noon ko honno o wonirta julɗo. imamu ahmad wi ko yo wi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. safa wi himo wowlude ɗum ñande o ñande ɗum mo duumi e hoore mum ko julde nden o acci. imamu ahmad wi awa ko yo juulu, safa wi julde waɗɗaki kefeero, ko tuma onti woni julɗo julde waɗɗomo. idan yoɓugol julɗe ɗe neɗɗo welsindino ko feƴƴi no woodi wiɓe yo on tigi yoɓu. sen daari wona ko defte maliki yankoɓe ɓen ɓe wi'ay yo onti yoɓu julɗe mum feƴƴunoɗe ɗeya. fewndo o juulano fana o acca alansara o juula hutoro o acca geeƴe o juula subaka o acca fana. kono ko haqiqa on neɗɗo mo juulata juulowo hande acca janngo sen daari dalillaji arɗi ɗin en tawa neɗɗo mo juulata na julɗo tigi tigi. idan no woniri fof neɗɗo on ndeɗo julde Allah subhanahu wa ta'ala o accatande
ɗen andi nde ɗo julde farilla himmugol mayre on no jeeya e ko hollata en ɗum piiji ɗiɗi no ɗuuɗi ko hollata himmugol julde farilla nden fiita yewtere men nden fof won ɗum ƴetten ɗin ɗiɗi pet go'o tawgol mum tawi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama si wona julde nden julde nden allah wi o jibril yo ara muhammadu ƴetta mo yaada e makko haka kammo jeɗɗamo haka sidratul muntaha julde nden farle e makko hoore toon ɗiɗi julɗe ɗen ko capanɗe jowi allah farluno e hoore men ñande o ñande allah uyti golle ɗen acci joddi ndi ɓay mo yiɗani e moƴƴere o uyti capannayyi e jowi ha heddi jowi ɗiɗi o qibla mo wonɗen e fewtude e muɗum ko honɗum sinkimo waɗi yimɓe yo won ɗon ko finde julde annabi ibrahima alayhi salam ko kanko sinki makka waɗi ɗon hoɗo hari suudu ndun no ɗon kono goto hoɗa ɗon nde o ƴettuno sonnajo makko on e ɓiɗɗo makko on ismail o naɓi ɓe e nden burure ɗon o acci ɓe ɗon o hucciti o fonti sokeje makko ɗen o wi rabbi inni askantu min zurriyati bi wadin gayri zi dar inda baytika almuharram rabbana liyuqimu ssolata allah mi ƴetti ɓeyngure anden mi addi e nde ɗo ayde nde maraka remi hay fus kono waɗanda ɗum allah komi waɗiri ɗum ko fi ɓe ñinno julde ibrahima ko eggini ɓeyngure muɗum nden o iwi irak o feƴƴi égypte o yahi makka o acci ɓe ɗon o feƴƴi yeeso o wi ko fi yoɓe ñinno julde si ibrahima tawɗo ko weldiɗɗo allah ko khalilullah ko oɗo nelaɗo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam wi'a yo jokku oɗo tawi ko sinkiroy ɗon ko fi ñinnugol julde yilti kadi o fonti sokeje makko ɗin o wi rabbi ji'alni muqima solati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a allah mi torikema waɗa min e ɓeygure ande ñinnuɓe julde torikema allah jaɓanan du'a an on ɗum ɗo holli julde nden nande sama kala idan nela sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko neɗɗo attete ndaranede e golleji moƴƴi ɗi o waɗi ɗin fof yawmal qiyama sa ari yawmal qiyama kala ko waɗɗa e moƴƴere ko allah attoto ndaarude ko julde maɗa nden ɓe maaki si tawi julde nden tawi ko allah faala kon e julde no timmi ko kanko andi ko jelo faala si tawi ko o faala kon e julde nden no timmi haray neɗɗo on mali si tawi ko allah faala kon e julde nden timma solution goto no woodi subhanahu wa ta'ala wi e malaikaɓe makko ɓen ndaare si tawi jiyangel angel no mari naafiilo simo ruƴƴuno marno naafiloji ɗi o waɗi ɓaawo farillaji ɗin ndaare si ɗum no woodi timmina noon mo farilla makko o ɗum holli hara jommum perdi walla dandu en idan si tawi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e sahabaɓe ɓe ɓe elti ɓen ɓeeɗo ñinni julɗe ɗen jowi ɓe yiltike ɓe watti naafiloji e hoore muɗum hiɓe huli hiɓe maapi min e an e goɗɗo go ñallo ka wonɗen e ñallude ɗo wowlo ko wonɗen wowlude kon hilniɗo ko hilniɗen kon daratoɗo wiya allahu akbar miijito ka yaasi ha salmina si oɗo weltinike naafila kon no watta yawmal qiyama ɓayno anda pellet si tawi woni hara ko wonno kon e ɓerɗe men ɗen no yaltano écra yeeso yi o cikkanoɓe ko makko ba buytane ko doloka ɗum woni makko ba ko waɗi ko woni e nder ɓerɗe ɗen kon buyi taway ko woni e nder naka nde julde mum huɗu woni naata e julde ka wi allahu akbar ko si salminama maƴa anda de ko julgol ari hakkil mumkin no jinda e probléme ji muɗum to neɗɗo mo tawi ko ni woni alhaali mum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no maaki neɗɗo no naata e julde o windane e jeenayaɓal muɗum yani tawa ko 90% julde nden o mari goɗɗo goo naata tawa ko 80% o mari goɗɗo goo naata to yalta tawa 70% o mari ɓe continue noon haa ɓe hewti chiffre ɓe wi goɗɗo no naata e julde o yalta tawa fus o windanaka nder ɓe wi neɗɗo ko windante e nder julde makko nden ko embere ko o haqqili kon ko yer ko waɗɗa hakkil makin e nder julde nden kon ko ɗum ɗo windete ko heddi ko windataka hay fus idan ko ɗum waɗi haray neɗɗo julɗo on no haani tinnade e waɗugol ɗiɗo naafiloji naafiilo
no jogii nafoore moolanaande haana naa goɗɗo weltindagol e muɗum tentini wuuruɗo ɗan gurdanɗa wuuru en ɗo no haanani en ɓaawo tottugol farillaaji ɗin hebbingol naafiilo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe rerɗini e muɗum kadi fii ɓay hiɓe anndi pellet si wonaa ɗum woodoyay e mofte ɗen arɓe yawmal qiyama aɗa jogii probléme ko waɗi nden ñannde si julde maɗa nde manki wonaa zakka on timminirte wonaa korka kan timminirte ɗum ɗo fof ko landaaɗi ko maaɗi timma kono ko si ɗum ɗa taw timmi ɓe maaki si tawii julde nden timmi golle heddiiɗe ɗen ndaarete si julde nden timmaali korka ma ndaarataake zakka ma ndaarataake hajju ma ndaarataake ko konte to gilande ma ɗo ka amal kisaaɗo idan haray neɗɗo no haani wattandila nde ɗo julde o heto o hebbina o etto taw julde nden o gollane no nde haaniri noon o juula julde nden fewndo nde nde juuletee nden ko o jokki wo ko o jokki o accita sillere julgol yoni fannimmo ko ba waawali ɗum ɗo haray yo konto hoore makko e layifu ɓen taw subhanahu wa ta'ala o waɗi en tahdir ya ayuha alladina amanu la tulahi wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun kono yo gomɗimɓe wata fii jawle mon ɗen e ɓikkoye mon koye sohlin on haa welsindo ɗon e julde nden kala waɗɗo ɗum hilniiɗo jawdi muɗum ndin naada e sooda yeeya salli noddina kontina yeygol ma ngal ɗo a julɗo darne ka juulirde no juuleede hiɗa fermitida jooɗiɗa yeeyude watta ila o aya moƴƴata taw haɗa o hewtima so wi ko man yaf'al dhalik man alhaahu maaluhu wa awladuhu an dhikrillahi fa ulaika humul khasirun idan ɓe maaki kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wondema no ko aljanna cuuɗi hakken ko ɗi yooɗi kon hakken ko ɗi laba kon nder majji no yi e ɓaawo majji imana ko nder ton ko no yi ko kene hakken ko laba kon allah subhanahu wa ta'ala no moƴƴini ɗin cuuɗi marani hombo ɓe janti golleji tati ɓe maaki allah subhanahu wa ta'ala marani ɗiɗo liman at'ama ta'ama wa afsa salama wa salla billayli wannasu niyam allah moƴƴini cuuɗi ka aljanna o labiniiɗi o maraniiɗi waɗɗo ɗiɗo golleji tati ñamminɗo ñaametee saakuɗo salminaandu juuluɗo jemma hara yimɓe ɓennoɗaani ñammingol ñaametee no jeya e moƴƴereeji ɗi tawata julɓe buy no wedditi e mum hara ɓe waawi waɗde ñammingol ñaametee koko subhanahu wa taala janti ko nga suratul insan o wi wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi yut'imuna ta'ama ala hubbihi hiɓe ñammina ñaamete on e hoore haray ɓe faalaamo fewno ka ɓe faalaamo ɗon wonaa nde ɓe ñaami haa lutti ɓe ndaara jonteta ni bunu naa sigani sanakaaji de idan ñammingol ñaamete no jeya e dewe ɓurɗe moƴƴude ɗe tawata ɗen neɗɗo no haani ɓartorde allah subhanahu wa ta'ala saakugol salminaandu ko tawata kon hannde kam meeɗen ɗo mi annda nokkugo kono ɗo ɗum ɗon no mankiri en fewtugol goɗɗo wiyama assalamu aleykum fayda sinamo annduɗa mo wonɗa e huwondirde a yiyay feƴƴa fanka bu a tawa goɗɗo winnama assalamu aleykum o jokka haadi makko faamina ono naali tawale na bone yelenɗamo nela sallllahu alayhi wa sallama ɓe ɓanginani e wondema sa a salmini e dow neɗɗo hiɗa mari baraji si o rutti kan kadi mo mari baraji ko kisyi e yelaniɗamo ko moƴƴere yelani e julɗo woso on fotti o deƴƴi o wonni ala e fus a fotta e makko sela feƴƴa yeƴƴitoɗo araɗa hulimo ko humbuni idan ko ɗum ɗo woni go'ota o ɓannindirgol hakkundeji yimɓe ɓen ɓe maaki waɗɗo ɗum ɗo no mari baraji molanaɗi e neɗɗo immiɗo jemma juuli tawa yimɓe ɓen no ɗaani ɗen anndi ari e hadisul qudusi allah subhanahu wa ta'ala o wi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayh wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu subhanahu wa ta'ala o wi jiyaɗo an on mara golle wo ko gollata ɓattinojemo e an tawa no welanmi
hewti ko farlumi kon e hoore makko ko Allah yamiri en kon fof waɗugol ko ɓuranimo koko o farli e hoore men kon ala ko waɗata ko weltinta Allah hewti waggol farillaji ɗi o wi kono jiyaɗo an on seerata no ɓattoranmi naafiilo haa mi yiɗa mo ɗum ɗo holli jaka si neɗɗo no duumi e naafiilooji ɗin waɗay sabu haa Allah yiɗa mo kono naafiilo hombo waɗaaɗo e hoore no haani wastaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafuru rahim الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله إن نوافل الصلاة متنوعة لكنها تهدف إلى غاية واحدة وهي التقرب إلى الله عز وجل وطلب مرضاته ونعمائه ومن هذه النوافل تحية المسجد وذلك في كل وقت دخل فيه المسلم المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ومنها السنن القبلية والبعدية ففي صلاة الصبح سنن صلاة ركعتي الفجر وفي صلاة الظهر 4 ركعات قبلها وفي صلاة المغرب ركعتين بعدها وفي صلاة العشاء 4 ركعات قبلها و4 ركعات بعدها إضافة إلى صلاة الصفع والوتر ومن النوافل أيضا الصلاة في جوف الليل قدر الاستطاعة قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم yetti Allah subhanahu wa ta'ala oɗo Allah mo tawi wonde yettede himo waɗi ko yettide toromo yo juule nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓe gure maɓɓe ɗen e sahabaɓe maɓɓe ɓen jiyaɓe Allah anden haray ɗeɗo julɗe naafiilo ɗe Allah subhanahu wa ta'ala shar'inani en nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓangini hiɗi ɗuuɗi hiɗi mari noneji sertuɗi kono ɗi fof majji ko ɗi faandi ko hunde wotere julɗe naafiilo ɗen e sertugol majji on fof ko ɗe ɗaɓɓi ko hunde wotere ko honɗum ko ɓattagol Allah subhanahu wa ta'ala heɓa moƴƴereji makko ɗin imma kaka adna ɗo ma kala kala idan haray ɗiɗo naafiilooji no haani julɗo yo watta ilay majji moƴƴa no jeeya e ɗiɗo naafiilooji yamiraaɗi waɗugol arano majji on tawo ɗeɗo darɗe ɗiɗi andiraaɗe hiwrorɗe juulirde ko sunna nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo ɓe rerɗini e waɗugol ɓe maaki kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam si goɗɗo e mooɗon naatiika juulirde wata o jooɗo haa o juula darɗe ɗiɗi leere wo leere mo neɗɗo on naatika juulirde hay siko e waqtuuji haɗaaɗi juulugol e muɗum ɗin en anndi no woodi waqtuuji haɗaaɗi juulugol e muɗum waqtuuji 5 go'o si subaka salminaama haa ka puɗal naange on saa'i hakkunde ɗon si wonaa weetorɗo tawɗo o yoɓay ko feƴƴirnoomo jemma neɗɗo hay gooto haana naafude on saa'i ɗon so a juulii subaka ɗo e naange ngen hurde ka fuɗa huunde naafataake ɗon fewndo ka naange ngen fetti fuɗugol ɗon o saa'i ɗon harmi juulugol boy noon haaju mum alaa ɗum wattanta ila few saanga maƴƴi wo juulay tun ndaarata yaasi ndaarata dow naange ngen si fettii fuɗugol ɗo yo nge lannude sortaade nge ƴawa on leere ɗon no harmi juulugol few waqtu ɓaawojo on gila ka subaka on salmina haa hewti ka naange ngen fuɗata ɗon ɗo on ko añaaɗo juulugol kono fewndo ka nge fetti ɗon ɗo nge lannude yaltude no harmi juulugol few julde wo julde kono si a naati ka juulirde si tawi a jooɗoto kono si tawi a jooɗoto toon fii rewtagol ma a jooɗo toon fii sabbagol goɗɗum ko ma waɗa darɗe ɗiɗi si jooɗoɗaa idan naange ngen si tumbiika hakkunde ɗo yo nge dirtude on saa eɗen juulataake si neɗɗo on salmini alan sara
ɗo e hewtude mutal naange ngen ɗo kadi juulataake si naange ngen oñike muttugol sengo goo mutingoya mu taali on leera ɗon kadi no harmi juulgol juulataake few idan ɗi waktuji ɗo joyi na waktuji juuleteeɗi kono haysi koye ɗiɗo ontinaade ka juulirde ɗo ɓe wi on waɗe rakate tahiyatu masjud o juule darɗe ɗiɗi hiwrode julde nde kono naafe ni tun naafe mutlak o wattaɗe ɗi leyreji ɗon idan haray heewi e julɓe ɓen ɓe tawata ɗum no sattani ɗum woɓɓe naata e julde daro minute ɗiɗi tati haɗa ɓe dari ɗon kono ɓe wakkilaki julde ko ella no woodi faamuɓe wondema waktu wiyaɗo naafatake on ɓaawo alansara ko ha e futuro ɗum ko faljire noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no maaki hadis maɓɓe sallu qabla al maghrib sallu qabla al maghrib sallu qabla al maghrib ɓe watte liman sa ɓe maaki juule ado futuro juule ado futuro juule ado futuro ka tammum ɓe watti mono faala idan ado futuro no ruƴƴe no naafe ella alay ɗum ko naange ngen lanni mutude few ɗo e futuro on juulede no ruƴƴe haray no jeeya e naafiloji ɗin assunanu rawatib sunnaji juulideteɗi ɗin e farillaji ɗin joyi ɗi wiyete assunanu rawatib ɗiɗo no ari darɗe sappo no ari darɗe sappo e ɗiɗi darɗe sappo ɗen ko darɗe ɗiɗi ado fana ɗiɗi ɓaawo fana ɗiɗi ado alansara ɗiɗi ɓaawo futuro ɗiɗi ɓaawo geeƴe e ɗiɗi ado subaka ɗum woni darɗe sappo siko sappo e ɗiɗi on ko ɗiɗi nayi ado fana ɗiɗi ɓaawo fana nayi no juule ɓaawo fana nelaaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam e hadis wondema kala duumiiɗo e darɗe nayi ado fana darɗe nayi ɓaawo fana yiite memata ɓanndu makko ndu nayi no juule ado alansara ɓe maaki rahimallahu mra'an salla arban qabla al asr yo allah yurme neɗɗo juuluɗo darɗe nayi ado alansara kono sunanu rawatibuji ɗin jokkodirɗi ɗin e farillaji ɗin darɗe sappoji ɗi naaɗe maaki ɗen sallllahu alayhi wa sallam mo duumike e hoore majje allah mahane mo suudu ka aljanna ko ɗeɗo sappo ɗiɗi nden imam ibnul qayyim al jawsi rahimahullah himo janti ka zadul muad wonde nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama no duumino e hoore darɗe capanɗe ñande o ñande ɗen ɗo mankatano si ɓe juulayno goɗɗum ngo nde wonde ɓe acca nde wonde kono ɗeɗo haɗe ɓe duumi e hoore majje capannayyi o ɗen darɗe capannayyi ko honɗum ko darɗe sappo e sunanu rawatibu darɗe sappo e ɗiɗi e ko ɓe naafayno kon jemma ihda asra raka on safe witre maɓɓe on safe witre nelaaɗon sallllahu alayhi wa sallama ko darɗe sappo e goho safe witre ko ɓuri fanɗude kon ko darɗe tati koya waɗ darɗe ɗiɗi waɗa wootere haɗa waɗi safo a waɗi witre kono buyno faami kañum si naafi jemma on fuu sino fowtade ko ma kadi waɗa ɗiɗi waɗa wootere ko faljere angal nangol ko wiyaɗa ko ɗiɗi e gooto ɗiɗi e gooto siko tati waɗɗa ko ɗiɗi e gooto siko joyi waɗɗa ko ɗiɗi e gooto siko jeɗɗi men siko jeenayi men siko sappo e goho men siko sappo tati men kala ka waɗɗa ɗiɗi ha ronkuɗa wattuɗa wootere a waɗi safewde idan nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe duumino e hoore darɗe sappo e goho jemma e hoore sunanu rawatibe sappo e ɗiɗi e hoore darɗe sappo jeɗɗi farila ɗen ibnu qayyim wi ka zadul muad nelaaɗo accali ɗe darɗe capannayyi ɗo hiɓe juulayno goɗɗum ngo ɓaawo ɗum acca nde wonde ɓe waɗa nde wonde kono ɗeɗo haɗa ɓe duumi e hoore majje idan no hanani julɗo on ñentigol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no jeeya e sunnaji ɗin e juulugol walluha darɗe ɗiɗi ma nayi ma jeego ma jeetati no joomum heɓiɗi feere wo ko julde himmude heɓande baraji tawata no welsinda no fanɗi walluha yona naata e juulirde tawa toon julɗo tawa temeɗɗe julɓe no ɗon ko julde marde baraji heewde nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki salatul awwabina hina tarmudul fisal julde ɓe tuuɓe rutti faade allah ko saanga jaarendi wuli sundi ɓikkoye gelooji ɗin idan julde walluha no jeeya e sunnaji ɗin no jeeya e muɗum e salatul istihara mo tawata hande julɓe ɓen buynoliɓe ɗum yehi jokki to ndaaro nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe tawno hari arabuɓe ɓen adu islam si goɗɗo faalama jombude ma faalama setade ma faalama wadde hunde himo humpa andude no moƴƴi ma moƴƴa ko yo yahu ko sanamuji maɓɓe ɗin yestat himo bil aslam hiɓe marno ton karambi tati ngola no winda waɗu ngola no windata waɗu ngola windaga he fus goɗɗo no jooɗi ko o woni ndaarowo on sa yahi ɓe buganoma ɗon
si tawi ko waɗu on yaltiton ɓe no yahu waɗano moƴƴi, si tawi ko wata waɗo ɓe no accuɗo moƴƴa, si tawi ko golɗa ɓe fillito. idan ko ɗum wonno hay ɓe ɗaɓɓitirta piiji ɗin ha hande julɓe goo ko ɗum jokki yahugol ka piyoɓe ceede ma pottoɓe jikkuru ma fintoɓe ɗeri kala ko façon koɓe jofinirta yimɓe ɓen kon fof e muɗum sari a on newna hay si a wi hiɓe yiya kamɓe andi si ɓe yiya si ɓe yiyata ɓe yii ɓe yiya ko fenade sari o yamira wona yi'u gongol woni dalil moƴƴu gongol ko si islam wini no moƴƴi si tawi ɓe yii ha ka dow kammu dow ma ɓe yiiɗo ha hontode ko kamɓe andi toon islam wi no harmi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki sa yeehi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yamiri julɓe ɓe lonto ɗum ɗon ɓe maaki si goɗɗo e moɗon faandike hunde a faalama jombude a faalama settade a faalama sodude hunde kala ko falɗa wadde hiɗa maapi moƴƴa e moƴƴata ɓay no wirni a anda ɓe maakiya a juulu darɗe ɗiɗi harana farilla adda du'a arɗo ɓaawa ɗon on accide Allah ko heddi ko ɗum ɗo woni neɗɗo julɗo o watta idan nde julde ɗon no jeeya e sunnaji naafiilo no jeeya e muɗum sunnaji ɗi tawɗi ko mutlaq mana nde faalɗa o e moto juula ɗum wiyete sunnaji ɗi tawata ɗi jogindiraka hay fus siɗa faala a ñallay naafude a waalay naafude wata tun a teminma cappina waggol iltisam hara ko waɗen hoorema iltisam waɗana iltisam ñandomi juule darɗe nogay ko waɗen hoorema iltisam ellala kono si tawi wiyama mo jemma kala mo julɗo no hani juulde darɗe nogay dalil ara landuki sanko ka wiiɗa no hani duumagol e hoore dewe ɗen no mari nafoore honto siɗa duumi e hoore naafiilo wo naafiilo woni ko naafiilo korka woni ko naafiilo yeye honno en telan julugol kala façon naafiilo mo duumiɗa e hoore mum si a heɓi nganto iwrugo ko Allah haɗugo ma waggol ɗum Allah wiya malaka ɓe windane baraji woɗa ɓe heɓde ɗi ko ɗum duumagol ngol mari nafoore nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe maaki golleji ɗin fof ko ɓurani Allah ko duumi ɗin haysino fanɗi idan haray wuruɗo gurdanɗa wonɗen ɗan fewno ɗo no haani hebbinde naafiilo no toon kadi naafiilo goɗɗo go wiyeteɗo salatul haja so ko defte sari koye defte askar ma ka defte fiqo yiyaɓe windimo toon si neɗɗo o faalama hunde yo fewtu Allah juulu darɗe ɗi toroɗo Allah subhanahu wa taala Allah wi en fasta'inu bisalati wasta'inu bisalati bisabri wassalati wallinore muñal e julde idan nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam har si hunde maapiniɓe tum ɓe mbaɗa nanga juulugol julɗo on si maapike kala ko maapinimo mo haani immade o salligo o juula sikko ɗiɗi sikko nayyi sikko kala ko heeɓi feere muɗum o fewto rabbu samawati wal ardi mo tonoma ko faala kon ɗum wiyete salatul haja no ari ka defte fiqhu darɗe ɗiɗi salatul haja naafiloji ɗin ɗaɓɓiten ɗi duumoɗen e hoore majji fii en heɓu malore fodande nde yawmal qiyama yo Allah okku en nde si tawi neɗɗo welsindike e ɗiɗo farillaji o welsindike e naafiilo o aroya yawmal qiyama o gata kolli makko ninse hara o wattano ɗum ɗum toni Allah subhanahu wa taala yo Allah arsuki en dumagol e hoɗe ɗiɗo naafiloji ɓawo nde tokkuɗen farillaji ɗin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك الأولى وبكلماتك التامة أن تفرج همومنا اللهم فرج همومنا اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا برحمة الراحمين اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك برحمة الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا برحمة الراحمين اللهم اجعلنا هادنا مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك أدوى لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بأداوتك من خالفك برحمة الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين